I pozitivni ljudi, danas igramo Game, da, obožavam ovu igricu, zato hajdemo prvo da probamo ovog karate majstora. Hap, 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 hap. Hap, 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 hap. Level 2. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Kill that. Level 4. Ili 3, nisi vidio. Vreme. Ej, epika. 82. Znači, falilo mi 4 udarca da oborim svoj rekord. Dobro. Samog sebe osmrtio. Fail. Hajde sad. Ništa. U ovom klipu inače nisam htio ništa da pričamo, samo igramo ovaj game. What the fuck, sad nisam pipnuo. Šta je ovo bilo? Nope. Ne. Slučajno sam kliknuo da podelim na Gmailu. I sad, kako sam glup. I inače, ne znam da li ste gledali sinoć onu utakmicu Barcelona Paris Saint-Germain. Najnapetija utakmica koju sam ikada gledao. Kao što verovatno oni koji prate Ligu šampiona znaju, Paris Saint-Germain je u prošloj utakmici protiv Barcelone pobedio čak 4-0. Sada, kada sam video da je Barca u revanšu dala, u prvom minutu, u drugi minut, treći minut, u trećem, drugom kako god minutu gol, mislio sam to je to, sad deru ih. Kada je bilo 3-0 i Cavani je dao gol, mislio sam to je to, idem da se ubijem, bukvalno. Taj gol se računao kao 1,5 gol, zato što to je ipak gol u gostima. Znate, valjda. I sada, fora je to što oni bukvalno cijelu utakmicu ništa nisu radili, odnosno ostatak utakmice, mislim, pravili su šanse, bili su dobri, ali nisu dali gol. I onda, ovaj kralj Neymar u 7 minuta dao 2 gola i ovaj još jedan i tako je Barca prošlo. Sada, ne znam da li ste vidjeli, ali onaj Neymarov gol, brate, ono se zove majstor. Ono bija master. Bija master u svom zanatu. Brate, i slobodnjaka, bam. Da, bukvalno celu noć sam plako i ljubio se. Znate koliko je bilo najnapetija utakmica koju sam ikada gledao. Inače, Neymar se opkladio sa drugovima iz Barcelone. Znači, na ovoj utakmici da postigne minimum 2 komada. Izgleda je brojčano, baš brojčano bio pravo. Oborili sam sebi, rekao. What the fuck, za 1. Dobro. Inače, stvarno, utakmica odlična. A kao što, ne znam da li ste vidjeli, ali Paris Saint-Germain koristi toliko, moram da kažem, pedersku postavu, zato što znaju da moraju, da će Barcelona sada, sve napada, da pokuša da daje, da uradi nešto, da je pobedila. Oni, brate, stavili skoro sve u odbranu. Dobro, uspjeli smo. 100, okruglo 100. Odlično. Hajde sad da igramo nešto drugo. Kubo mi se ne sviđa. Ne znam što bi mogli da igram. Jumptuber. Nije YouTuber, nego Jumptuber.
I ništa, ta utakmica, posle nje sam bio u fazonu what the fuck, sad mogu lakše da spavam. Bukvalno. What the fuck je ovo u stvari? Evil deck. Znači moramo ove patkice da izbjegavam. Opet sam kliknuo podeli. Dobro, ajde, ovo mi se ne sviđa. Hajde sad nešto drugo. Ima neka motori, to hoću da igram. Tu sam ja ono kralj. Master. Evo ga, Motofox. Fox. Neka. I nestade mi Motofox. Idemo Motofox. Idemo, ajde. Ovo moj rekord je 7510. Stvarno pristojan rekord za ovu igricu. Hajde, što tako sporo traje. Evo, smaram se dok mi se ne pročita. Evo ga. Idemo. Da, prva runda uvek tako baga. Evo, moram namjerno. Ovo nisam crkao. Evo, ovo sam namjerno. Jer mi druga odmah bolje. Evo vidite, malo bolje. Sad naravno da mi baguje zbog snima. Idemo odmah ga dižemo za triple flip. Ej, jebik. Ajde, nećemo ni ovo, ovdje sam ja, king of zanat. Šta možemo još? Game bitki. Zatvori. Globi. Basketboj. Sprint. Ovaj sprint mnogo mi nervira. Tu ne mogu ništa da uradim. Pa idemo onda basketboj. Ajde. Idemo. Noise. Plus 3 sekunde. Noise double. This not noise. Ajde, 3 sekunde. Produži. Jebi ga, ovo je najgori rezultat koji sam ikada imao. To. GG. Ako je ovo bio onako. Clean shot. Aj! Fuck off, brate. Okej, nam ide za sad. Zato ne komentarišem, usred sređen sam na igru. Ne. Ajde. What? Kako je ovo bilo dva intenzna šuta.
I ništa ljudi, to je bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ovo je Igrica Game, prva epizoda, zapamtite, nije posljednja. I ništa, do narednog videa, od sljedećeg videa, poz.